yavuze ati ku batutsi ndababwira ngo ndabamenyesha ko ibihe by'ibyago, ibihe byo kurimbuka gukomeye, ibihe by'ubuhunzi budashira, ibihe by'amakuba akomeye n'ibyago bikomeye cyane birageze. Twagiye kumva twese ku maradiyo na televiziyo aba ofisiye 11 bari muri CNDP badeklara ko bo biyunze na leta. Bari bayobowe na General Bosco Ntaganda, bavuga ko bo biyunze na leta bavuye muri programme ya CNDP. Abantu tumaza kugira ngo ni imikino BBC yongera birabivuze basi. 65 Mobutu yakoze kudeta afata ubutegetsi, maze gufata ubutegetsi akoresha ingabo icyo gihe faze zabaye 71, ibyo ntabwo ari byo turi butindeho cyane, zimufasha kwicaza ubutegetsi bwakoresheje igitugu cyo bita dictature. Nta matora yabagaho, n'amatora yabagaho niwe wenyine wayatoranyaga, nangwa bajya gutora itegeko nshinga bakagira karita y'umutuku n'icyatsi, abasirikari bo bonyine bakajya bagufata akaboko bakagutoresha vert, akavuga ati bamutoye 99%. Bigeze muri 90, c'était le 24 avril, niho yasezereye icyama cya leta bitaga MPR, ayo Mouvement Populaire de la Révolution. Aravuga ko agisezereye kuba nk'umuyobozi wacyo kitakiri cyama parti unique, donc ubutegetsi bw'igihugu kwashizeho ibintu bya demokrasi, ibyama byose bikaba byajya ushaka ubutegetsi biciye mu matora. Alors kubera amanyanga yari yarabaye menshi, ahita agira ubwo baravuga ati ariko manza nikozeho aba bantu ngize liberalisation ma parti politique, ejo nejo bundi ubutegetsi buhindutse ko bazangirira nabi. Asigaye nibwo yakoze strategie muri bureau politique. Umuntu wabikoze n'uwitwa Ngwanda aherutse kwitaba Imana. Bapanga ko bakora bakreya kao, c'est-à-dire bakreya ibintu byatuma abaturage barangarira handi bikurangara ibintu by'ubutegetsi. Aba generali bose yari afite nk'abitwa ba Mavwa, ba Somao, ba Eluki n'abandi bose babashyira mu bintu by'ubucuruzi, bajya muri za business. C'était une façon yo kubakorera distraction kugira batita ku butegetsi bwa Mobutu. Noneho ku dire plus politique, akora ikintu cya manipulation ya tribalisme. Manipulation ya mbere bayikoreye muri Katanga, bafata Bakatatange babaopoza ko Bakasayi. Muri 92 abantu babaye za Lubumbashi bazi ko hari abanyakasayi benshi bahaguye bishwe na mobilisation witwaga Cyungwa ku Mwanza naherutse kwitaba Imana. Abanyakasayi n'Abakatange bararwana. Iyo ntambara ayizana no muri Kivu, afata abanyamulenge muri Sud Kivu abaopoza contre ababembe. Noneho muri Nord Kivu afata abantu bavugura mu rw'ikinyarwanda abaopoza n'abandandi. Icyo gihe bizana induruva ikomeye cyane hagati n'abahunde. Alors ibyo byatumye noneho iyo manipulation tribaliste ituma noneho amatora adashobora kuba. Alors biza kuvamo 1992 haba nicyo bise habaye pillage ikomeye cyane. Amasosiyete menshi ya Kinshasa y'amahanga barayapia n'ibiki abantu bose barahunga. Donc igihugu kiba kao un peu partout, haba au centre, haba à l'ouest, haba muri est, igihugu kiba dale kao ku buryo umuntu hawagombye kumubaza ati se ku cy'amatora atakiba. Yahinduraga ba premier ministre buri munsi, niho Tshisekedi Lepere yabaye premier ministre, ba Faustin Birindwa, ba Mungulu Diaka, ibintu nk'ibyo. Donc ahindura buri amezi 3 ubuyobozi hirya no hino, mbese ni façon de distraire kugira ngo amatora ye kugira icyapa. Alors ibyo biza gufata intera cyane rero ideologie anti-tutsi iricara arayikomeza cyane. Nibwo haje ibintu byo kubati nta nubwo n'abakongomani ntabwo arabazahirwa plutôt n'abantu bavuye mu mahanga. Donc aterereza abanyamulenge n'abatutsi abandi baturage. Biza kuvamo noneho habaye impunzi zahunze n'abajenosidere bavuye mu Rwanda.
baza gusanga iyo klima tayari ihari, noneho ideologie genocidaire iraza, noneho iricara interahamwe na XFR bafasha abo baturage bari bahasanze kugira ngo bamalitrete abatutsi n'abanyamulenge muri Sud Kivu. Raporo nyinshi zirahari kuri internet za Human Rights Watch baranditse, no muri ya raporo bavuga raporo mapping report, ugeze nko kuri page yayo 86 47 uzasanga ukuntu ahitwa za Bibokoboko abanyamurenge batemaguwe bicwa aho ngaho ni muri za 95 96. Uraza gusanga ahantu hitwa za Ntoto muri Nord Kivu hari Masisi abatutsi ukuntu bishwe muri gahunda toujours ya politiki ya Mobutu yo kugira ngo akomeze a distrayer iyo ideologie ayicaze neza pour que nkuko nabisobanuye distraction kugira ngo amatora ataba mu gihugu. Alors aha rero niho nawe bitaje kumuhira, kutamuhira rero nuko cyane cyane atashoboye kudesarma ingabo z'aba XFR n'intera hamwe zinjira mu gihugu, ahubwo kugira ngo azidesarme yazongereye imbunda no kuzongera imbunda abifatanyamo na guverinoma ya Mitterrand icyo gihe y'Abafaransa, babafasha no gufungura ikintu bita RDR. Iyi RDR niwe sekuru wa FDLR. Iyi RDR yasobanuraga ko yari Rassemblement pour le Retour et la Démocratie au Rwanda. Nicyo cyama cya mbere cyabaye créé hariya mu nkambi Imugunga, yari ifite n'ide extension ara mu nkambi ya Ntuza ya Kahindo ni Katale, aho ni muri area hafi ya Rumangabo. Iyi RDR itangira none gukora za entraînement hariya muri Zokamba bwiye zaho impunzi zari ziri z'abanyarwanda, kuko mu Rwanda umibare ihari bivuga ko hari niburi 40,000 by'intera hamwe byari byashoboye kwambuka umupaka byabiri muri zo nkambi. Imiryango mpuzamahanga yazanaga imfashanyo aho ngaho yararebeye, ntabwo bigeze na rimwe babwira izo nkambi ko zigomba guhagarika ibyo bikorwa byo gukora za entraînement z'abarebele, nabo babifashamo nk'izitwa za Kea Australia, ari na PAM, kuko na PAM yabahaga ibyo kurya kandi ziko ari abakombata bari kwitegura kujya gutera u Rwanda. Nibwo rero kuko mvuze ati Mobutu nawe bitamuhiriye, kuko iyo gahunda ngira ngo twigeze tubivuga no muri yindi space, ubutegetsi guhinduka mu Rwanda, ubutegetsi guhinduka Uganda, ubutegetsi guhinduka mu Burundi, aba president bari bagiyeho ntabwo Mobutu yarake bafiteho impact nk'ukuntu yarayifite kuri Habyarimana, kuko yarayifite kuri Idi Amin Dada, dare bari n'inshuti basangiraga kabisi n'agahiye. Alors yumva ko bimusaba ko ahindura ubutegetsi muri ibyo bihugu by'abaturanyi kugira ngo ashireho abayobozi yarakeneye. Iyo gahunda yarayifatanijemo hamwe na igihugu cya Sudani, kuko Sudani nayo ntabwo yiyumvagamo ubutegetsi bwa President Museveni, niyo mpamvu Sudani yafinansaga ibyama bitatu, kimwe ari ADF, ikindi yari icyama kitwaga West Nile Bank Front na LRA, Lord Resistance Army. Abo bose bafashwaga na Sudani kugira ngo nabo bahindure ubutegetsi. Alors ubu bwicanyi bukomeje bw'abatutsi n'abanyamurenge, bihugu byabaye oblige kumva ko bigomba gutabara, et surtout que hari ibyama bindi amarebellion yarari gufashwa na Kinshasa Zaire icyo gihe kugira ngo bajye guhindura ubutegetsi. Nibwo leta y'u Rwanda, leta ya Uganda na leta y'u Burundi baje gutabara biciye muri Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo Zaire, yari yobowe n'uwitwa Kisaso Ngandu, niwe wari president, afite porte-parole witwa Laurent Désiré Kabila wari uyoboye icyama cyitwa PRP. Kisaso Ngandu yarayoboye yitwa CNRD, none bafite chef d'état-major witwaga Masasu, nawe yarafite icyama cye kitwaga MRLZ, bafite no rushinzwe ubanye n'amahanga Bugera, nawe yaje amafite icyama cye kitwa ADP. Ariko ntabwo araba gusa, Angola nayo yaje kuza muri crise. Angola yohereje abasirikari gufasha Laurent Désiré Kabila, ariko n'abasirikari bitaga abagendarme Katange, bafitaga titre babitago n'abatigre, bari bayobowe abantu babaye Kinshasa baramuzi, witwaga General Mufukiana.
n'undi mu general itaga Mulande, ngira ngo we yashobora kuba yaraguye muri prison ko Kabila yaje kumufunga. Hanyuma aba nibo baje bazanya abana ba historique yabo gatoya, igihe Moise Chombe yakoze secession katangeze, amaze gutsindwa bahungiye muri Angola. Bagezeyo abana babo binjira mu gisirikari cya Angola cya MPLA. Ubwo rero bari bamaze gukura 96 nabo, donc bari baje nabo kubohoza mbese igihugu cyabo. Niyo mpamvu bafatikanyije n'abanyamurenge n'abatutsi bo muri Nord Kivu bose kumva ko bagomba kwibohora mu gihugu cyabo kuburi dictature Mobutu yarabashizeho igihe kirekire. Aba batigre ntabwo baje benshi muri Nord Kivu, baje kujoininga cyane Lubumbashi maze gufatwa, kuko bakorera assemblement yabo ya mbere hariya Ikamina. Niho abatigre baje bayobowe n'aba general babiri mbabwiye, witwa Mufukiana n'uwitwa General Mulande. Ubwo urugamba ruba ruragiye birazamutse, bigeze Kisangani hari muri janvier 97 Mobutu abonye bimunaniye ashakisha nawe ukuntu yafata aba mercenaires. Ayakorekreta umubirigi umwe witaga Christian Tavernier. Uyu Christian Tavernier ni wakoze mu butasi bw'ububirigi muri myaka za 60. Icyo gihe bari bafite ubutasi bwabo witwaga SARM, yari yo service secret y'ababirigi. Hanyuma aza kuba mu mercenaire. Mobutu yamumenye igihe yarwanaga na Mulele, kuko uyu Ntuza Tavernier yafashije Mobutu kurwanya Mulele, yako afatanije na bitwaga ba Bob Denard n'aba Jean Scram, irangwa aya makuru bamwe baba bayazi cyane. Alors uyu mu Tavernier yamuzaniye ibikoresho byinshi. Mbese histoire ubungubu iri kubaho ukuntu Felix azanye n'aba mercenaires, mbese ari mu kirenge nk'ukuntu Mobutu nawe yayoboye ira ntambara 96 yindi kubabwira yari iturutseho ivangura ry'amoko, nawe niko yabikoresheje azana nawe aba mercenaires. Aba mercenaires cyo gihe nta soko izabagaho, habaga izitwa za Puma. Sangani hari Puma imwe yari hari nshya, hari indege ebyiri bitaga za Gazelle z'abafaransa, hari indege ebyiri za bitaga Reaction Rapide, hari indege imwe ikomeye cyane y'abataliyani bitaga Sai Marchetti. Iyi Sai Marchetti abikbukara bangoka baharwaniye barabize ukuntu ya pilonaga bikarishe cyane. Uyu Ntuza niwe wayikoreshaga uyu mu mercenaire, ariko biranga. Nyuma baza kongeraho na helicopter 3 zitwaga Mi-24. Ngira ngo hari n'abageze Ndolo, ibisigarizwa byazo ziracyahari kuko abantu ba FDL barazirashe nazo, kuko n'izubu ngubu ziri kuraswa tu. Ubwo rero le 15 z'ukwezi kwa 3/97 byanze bikunze Kisangani iragwa. Sangani yaje kugwa kubera icyo gihe aba mercenaires bahembwaga amafaranga menshi, aba ex-phase badahembwa. Ubu mercenaire umusirikare simple yahembwaga $10,000 by'amafaranga belge, ni nk'ukuntu twavuga nka $10,000 nk'ubu ngubu, ariko abayobozi bahembwaga 27,000 icyo gihe. Alors umusirikari wa Mobutu icyo gihe wa Zaire yahembwaga $1, dolari imwe mu mazayire y'icyo gihe niyo mushahara w'umusirikari. Urumva ko nta motivation bari bafite. Abantu barwanye cyane ari Kisangani ni ex-FAR n'intera hamwe, nibo banakoze niyo resistance bakoranye hamwe n'aba bantuza mbabwiye aba mercenaires. Ubwo rero muri icyo gihe ubwicanyi parti Ntuzi itari yageramo AFDL bw'abatutsi bwakomeje kuba. Aba bari Kinshasa ngira ngo barabizi icyo gihe 96 97 bahagira ibibazo, abatarashoboye kwambuka Brazzaville bahasize ubuzima bwabo. Alors ubwo Kinshasa rero imaze gufatwa, Kabila ashiraho ubutegetsi bwe. Amaze gushiraho ubutegetsi bwe, nawaza nko muri nzira ya Mobutu, nawa afata imiryango ye abariyo ashyira ku butegetsi. Kubu ngubu Joseph Kabila nk'umuhungu we ni wari ukuriye Etat Major, witwa Celestin Kifwa ni muramu we ni wari ukuriye igipolisi, wari ufite Ministère Intérieur Gaeta Kakuji yari mubyara we,
wari conseiller kuri presidence cyungwa ku Mwanza bari bafitanye relation nazo ziri proche. Banque Centrale ayitwa Jean Claude Masango nawe n'umukatange mwene wabo proche. Afata justice ayereza witwa Mwenze Kongolo yari proche nawe. Anere ayiha Severe Kabwe yari nyirarume. Afata Jekamine rwa Ruganda Lubumbashi rukora amabuye y'agaciro akomeye cyane. Aruhu witwa Umba Chamitala quelque chose comme ça, ni wari uyoboye Jekamine. Afata ntuza agence ikomeye cyane y'ubutasi ya Congo bita Senes ayiha Jean Buyu nawe ni mwene wabo proche. Afata bitwa ba Mutombo Chibale ba Mova Sakani abitwa ba George d'ailleurs ni demi frère we ni mwene se. Abitwa ba Prosper Kibwe ba Kibasa Maliba witwa Kabinda Longe Ngoyi amuhantuza kuba procureur. Bese bisa ukuntu Mobutu nawe yafasha abangwandi n'abangwaka akaba aribo bayoboraga Zaire nawe afata bakatanga abayigihugu. Biza gutera rero gronyi hagati mu gihugu, baravuga ati se tuvuye muri dictature y'abangwandi n'abangala none tugiye muri dictature y'abakatange. Mais entre autres yaratangiye gushakisha ukuntu yakwihereza emancipation, c'est-à-dire abe wenyine, kumva ko yazanye n'abantu bamufashe mu rugamba. Urumva ko hari abanyangola bari barimo, hari u Rwanda rwarimo, hari Uganda, hari na ntuza na no Burundi. Yumvaga noneho ko agomba gusigara ari wenyine. Muko gusigara wenyine aza gukoramo amanyanga surtout yo kuharasinga aba partenaire be. Nabyo ntabwo byaje kumuhira rero, nibwo le 27 z'ukwezi kwa 1998 yasezereye ibyo bihugu ko bigomba gutaha. Barataha, ariko rero umva ko ubutegetsi yaramaze kubwikubira. Harimo abakongomani benshi batari bishimiye ubwo butegetsi bwe. Nawe kugira ngo bimuhe imbaraga afata meme politique nababwiye mu buto yakoreshe muri 1990 yo gufata abatutsi n'abanyamulenge akabashumiriza abakongomani ko ari étranger. Nawe Kabila père nawe akoresha meme politique ya hene anti-tutsi, we yongeramo na lynchage na za massacre, ku buryo massacre zateguwe n'abanyarwanda batari bava Kinshasa kuko bahavuye mu kwezi kwa karindwi nyine muri le 27 le 2 août ntambara iratangira. Ariko imipanga yari hari tayari hari ya za Masina, za Kingasani, za Bumbu, za Njili, hari za Kitambo muri commune ya Kinshasa. Limete yose imipanga yari hari yariteguye yo gutema abanyamurenge, kuko hari communauté y'abanyamurenge n'abatutsi benshi baragiye Kinshasa, bakurikiye benshi Bizima Karaha, abandi bakurikiye Nyarugabo, abandi bakurikiye Bugera, n'abandi bayobozi bandi bari bahari. Urumva ko population nyinshi yari hari, plus nindi y'abatutsi n'abanyamurenge bari basanzwe Kinshasa ku gihe cya Mobutu batashoboye kugira ngo bahave. Mu bushakashatsi twakoze plus d'ibihumbi 20 baguye muri ya ntambara. Umuntu uzashaka journal yitwa Le Soft yo muri 98, ça doit être entre le 22 nangwa le 24. Hari amagambo akomeye cyane Kabila yakoze interview, ndaza kuyasubira aya magambo ntago njya nyibagirwa. Yaravuze ngo Otutsi, j'annonce que le temps de perdition, de l'expiation, de l'exil sans fin, des grands malheurs et de plus grands tourments sont venus. Mu Kinyarwanda twavuga nkaho yavuze ati kuba Tutsi ndababwira ngo ndabamenyesha ko ibihe by'ibyago, ibihe byo kurimbuka gukomeye, ibihe by'ubuhunzi budashira, ibihe by'amakuba akomeye n'ibyago bikomeye cyane birageze. Aya magambo ushobora kuba ari kwandika ashaka journal Le Soft ya entre le 24 nangwa ya le 22 z'ukwezi kwa 8 aya magambo yanditswemo nayo Kabila yavuze. Ndayasubiramo ngo j'annonce que le temps de perdition, de l'expiation, de l'exil sans fin, de grands malheurs et de plus grands tourments sont venus.
ngo ndabamenyesha ko ibihe by'ibyago, ibihe byo kurimbuka gukomeye, ibihe by'ubuhunzi budashira, ibihe by'amakuba akomeye n'ibyago bikomeye cyane birageze. Byarageze koko, abantu baguye hariya kuko yahamagaye abaturage. Ubwo yari ibaye tariki 25 ukwezi kwa munane, arababwira ngo mufate imipanga, ngo prenez des lances, des flèches. Ngira ngo abarebye kuri YouTube iyo video irahari, ahamagarira abantu gufata imipanga, gufata amacumu n'imyambi, ngo n'intwaro zose za gakondo kugira ngo barimbure umunyamurenge n'umututsi. Ngo urumva ko nawe meme politique Mobutu yakoreshe muri 1990 nawe niyo meme politique yarazanye. Ubwo intambara ibirakomeye rero, afata mayimayi zose, afata XFR zose, afata ba ADF, afata ba FDD bari barahunze Burundi bari muri Congo, ahamagariraho Zimbabwe, Namibia na Angola, SADC. Urumva ni meme formule nkiri kububu ngubu. We yongeyeho na Libya na Chad na Sudan. Aba bose abazana muri coalition yo kugira ngo bahangane n'abanyamurenge, kuko bavuze ngo n'abanyamurenge ngo bigumo y'Kinshasa, ariko byari bitewe nuko yaramaze kwirukana abanyarwanda, noneho ashaka gukora yo bita derwandarisation, hiyo politique Tshisekedi ari gukora kugira ngo ntihagire umututsi nangwa umunyamurenge usigara mwakiriya gihugu. Ariko nubwo Zimbabwe na Namibia na Angola baje, ibihugu nka South Africa icyo gihe, Lesotho, Swaziland, Malawi, Botswana, Mozambique, Tanzania, Zimbabwe, Seychelles na Maurice bakomeje kuba netre. Ariko ubwicanyi bugeze hejuru, aba South Africa baje kwiyunga kuri ngambo y'u Rwanda na Uganda kugira ngo barebe ukuntu bahosha icyo kibazo cyo ikironda koko cyari gitangiye mu mujyi wa Kinshasa. Aba South Africa sur le plan politique na international quand même bakoze intervention. Ntabwo ari nka Afrika y'Epfo y'ubu ngubu yari Ramaphosa iyo yaje muri crise, ariko icyo gihe Thabo Mbeki n'ubuyobozi bwa Mandela bagize position neutre, ariko muri diplomatie internationale bafashije cyane gukemura ikibazo. Ubwo rero RCD iratangiye, mu kanya MLC nayo birabaye créé ya Bemba, RCD KML birabaye. Ubwo rero barahangana. Iyi ntambara bayise ngo ni Première Guerre Mondiale Africaine. Yari intambara ikomeye cyane, abayirwanye barayizi, abarwanye hariya za Pweto, abarwanye hariya muri Antri ya Mbujimayi. Ubwo igihugu kiba gicitsemo ibice bitatu, habaye Equateur yose ya kera, donc Nord Ubangi, Sud Ubangi, Mongala, Chuapa na Equateur, n'igice kimwe cya Kisangani hariya za ntuza za Hotu Bazuele, ibibaye muri RCD, muri MLC plutôt. Ubwo Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, Tanganyika kugera za Holomami, ugafata Kasai kugeza Kasai, ugafata ntuza nani Kindu, ukazamuka ukagera n'Ikisangani, iyo yose ba RCD. Ariko nyuma yaho nayo yaje gucika mu ibice, haza kuza RCD KML yari kozwe n'abandandi yambusanya mu isi, ifata Grand Nord n'igice gitoya cya Province Orientale. Ubwo hazamo na RCD National ya Roger Lumbala wajya ruguru muri za ntuza za Kisangani no kuzamuka muri territoire azamutse hejuru. Alors Zimbabwe iza muri uru rugamba ntabwo yajemo ngo ije gufasha abakongomani. Buriya Mugabe yari afitemo nawe kontra minye. Iyi kontra amafaranga yarasutswe mu banki bita First Bank Corporation, miliyoni 64 Mugabe yari investijemo za famille ze, Kabila Muzehe ari gukoresha kugira ngo bakore contrôle y'amabuye y'agaciro. Namibia nayo c'était la même chose. Perezida w'icyo gihe yitwaga Sam Joma yohereje muramu we yitwaga Aro Mushimba niwe waje nawe yarari mu bintu bya cobalt na cuivre muri Katanga, donc en compensation umva n'intambara bari barimo, ariko ari ya business ikomeye cyane. Ubwo niho amagambo akomeye cyane yo gukora deshumanisation y'abantu y'abatutsi n'abanyamurenge yatangiye gukoreshwa, babita ngo n'amavermine, ngo n'amaver de terre, iminyorogo twe,
ngo sont des empires des vampires. Aya magambo yo gukora déshumanisation niho yatangiye ari alimenta iyo crise nababwiye crise ya ntuza ya idéologie génocidaire Kinshasa. Ubwo RCD rero ibirakomeye harimo ubwo abari bavuye Kinshasa benshi nkaba Karaha yari ministre affaires étrangères, ubwo abaje muri bureau politique ya RCD. Hari witwa Gashambu Ikalala niwe rushinzwe propagande muri AFDL, abaje nawe muri RCD. Hari witwa Emile Ilunga, uyu niwe muri AFDL wari kuriye bra politique y'aba Tigre Katange baranababwiye, ababaye ministre wa santé muri RCD. Nyarugabo niwe ari parseke wa Kabila, ubwo abaje kuba vice president wa assemblée muri ntuza muri RCD. Bugera niwe ufite umwanya nawe ukomeye Kinshasa, ari secrétaire général wa AFDL, ariko muri organigramme ya RCD ntaho yigeze aboneka, kuko mu kwezi kwa gatandatu ku 98 Kabila yari amaze kumukura kuri fonction, kuko niwe wari usigaye mbese asa nkaho muri les 4 fondateurs amusigaye iruhande, kuko aramaze kuneutraliza Kisasu na Masasu. Ubwo abahaje witwa Zaidi Ngoma we yahoze ari n'umuopoza kuri Mobutu, abana opoza kuri Kabila. Kabila aza kumufunga igihe gito entre je pense novembre 97 kugeza muri début 98, nawaza gucika aza gusanga abantu ba RCD abitwa Wabamba Diawamba niwo nabaye president wa ntuza wa RCD, Batambwe Mwamba n'abitwa Balunda Bululu, aba bose baraza barajoininga icyama kirakomera. Alors muri 99 niho habaye accord ya mbere ya cessez-le-feu ya habaye ceasefire, yari ifite modalité yavugaga ko bagombye kudesarma no kurapatria les groupes armés étrangers. Ndavuga ubwo nuvuga ngo ni FDLR, ariko ntabwo ari yakavutse icyo gihe yari gifite rirazina nababwiye, kuko babaye FDLR a partir y'ibihumbi 2000 turaza kubivugaho mu buryo burambuye. Ubwo haraba ADF nalu n'aba FDD n'aba LRA n'iriya groupe y'aba West Nile y'abantuza y'abagande. Kabila muze asinya ko aya magroupe bagiye kuyafata bakayacyura. Alors intambara ibirahagaze, Uganda n'u Rwanda n'u Burundi n'abapartenere babo batu ubwo abyemeye, kuko ubwo bari bafite batangira AFDL nibwo bwari bumaze kubatena, kuko Kabila we yaramaze kudesida none nawe kuba intwaro kugira ngo bajye kwataka biriya bihugu mbabwiye. Alors amaze kwemera ko agiye gufata ya magroupe aba cessez-le-feu, ariko iyo cessez-le-feu yabaye igihe gito, kuko nyuma yaho tena Kabila yongeye tena kujya gucokoza urugamba tena rongera ratangira muri 2000. Alors intambara ibirakomeye muri yo 2000 rero nibwo Kabila yakoze noneho organisation officielle, bafungura intera hamwe kizibakikiba intera hamwe na XFR, babaye Force Démocratique pour la Libération du Rwanda. Muri 2000 niho leta ya Kinshasa ya contribuer kugira ngo ibaforme nk'umutwe noneho w'abarwanyi be kurwana kome za milice zisanzwe. Alors le 30 z'ukwa karindwi ibihumbi 2002 toujours Pretoria muri Afrika y'Epfo haba un accord yabaye hagati y'u Rwanda na Congo yo gucrea principe de bonne relation hagati ya Congo, y'u Rwanda n'u Burundi na Uganda. Toujours ça tournait autour y'iyi mitwe yakoreraga rifite headquarter muri Congo kugira ngo bashakishe solution yo kugira ngo biriya bihugu bye gukomeza kwikanga umutekano wabyo muke uturutse muri Congo. Alors iya 99 ntacyo yakoze, iya Korea 2003 2002 nako ntacyo yakoze, ariko ibayisinyanye na Joseph, kuko 2001 ise bari bamaze kumwica, niho yari amaze kwicwa arashwe n'umugarde korowe entre guillemets nkuko byavuzwe muri presse. Ubwo muri 2002 ni Joseph wari umaze gufata ubutegetsi, asinyanya amasezerano n'u Rwanda na Uganda n'u Burundi yo kugira ngo bagire de bonne relation, ariko akabikora aca nawe bugeri bwa nyuma ajya tena kwarma intera hamwe. Alors
2003 haba habaye réunification, pression yagiyeho communauté internationale, ubwo RCD MLC bose baraza baba bariyunze bakora gouvernement d'union nationale. Iyo gouvernement d'union nationale ivamo ubwo Huza Kabila aba president, agira aba vice president bane, hariho Yerodi Ndombasi niwe wari kuri kota ya ntuza ya leta, ariwe wanari ministre wa affaires étrangères we muri cyo gihe cy'intambara, abari uba premier vice president. Muri opposition politique bafata witwa Zaidi Ngoma niwe wabaye vice president wari chargé n'ibintu bya social. Ubwo Azarias Ruberwa ababaye vice president wari chargé n'ibintu bya défense, naho Bemba bamuheza vice présidence ya MLC ikuri ibintu bya finance. Alors muri iyo accord yabaye harimo kuvuga ko bagomba gucreya état major iri unifié. Ngo hagombye kuba abasirikare bavuye muri RCD, abasirikare bavuye muri FAC, abasirikare bavuye muri MLC, n'abasirikare bavuye mu magroupe yandi yari independant y'abamayimayi atarari muri aya makomposante. Alors ahangaha niho havutse icyo bita FRDC. Buriya FRDC yabayeho avec aya magroupe yose bavanze, kuko leta ya mbere ya Kinshasa yitwaga ni FAC, MLC yari ifite igisirikari cyayo nacyo, RCD nayo ifite icyaco, babihuje byose ibi bisirikari, niyo habaye naissance ya Forces Armées de la République démocratique du Congo. Alors mu kwezi kwa niba atari kwa karindwi nango kwa munane kwa 2003, ubwo Joseph Kabila akora za nomination. Muri yo nomination nibwo yanomye uwitwa General Liwanga Mata, ni wabaye chef d'état major wa mbere warukuriye icyo gisirikari cyari kimaze kwifondamo kivuye muri izo groupe kwa Arenye. Aza kumuhereza adjoint, je pense que c'était Bauma. Oui, Bauma niwe wari adjoint kuko Bauma yaravuye muri MLC. Aza kuba seconde nondi nantuza na Malik Kijege ni we yaravuye muri RCD, wakurira ibintu bya logistique kuri niveau ya ntuza ya état major y'ingabo zirwanira ku butaka, bashyiraho witwaga General Sylvain Buki niwe wabaye chef d'état major w'ingabo zirwanira ku butaka, nawe yaravuye muri RCD. Ntuza ingabo zirwanira mu mazi waruziyoboye ni nani? Ni General Amuri kuko yaravuye muri MLC. Noneho ingabo zirwanira mu kirere force aérienne baziha General John Numbi niwe wabaye. Donc MLC ifata force navale, RCD ifata poursuite ya haute cour militaire. J'espère hariho mu kwezi kwa kabiri nangwa kwa gatatu, aho ntuza haute cour militaire urukiko rukuru rwa gisirikari rwaboherereje manda ivuga ko bakoze refus d'ordre. Ntuza General Liwanga ndibuka yaciye no kuri televiziyo baramubaza se kuki byagenze bite, ko twumvise ko ari aba officier bo muri ST muri processus bayanze, nabaza kuvuga ngo ntabwo abizi, abica inyuma bugeri bwa nyuma. Je pense iyo interview ishobora kuri no kuri site ya ntuza ya RTNC, ngo avuga ko ngo nous avons constaté ngo ko banze ngo amaposte bahawe ngo ariko baba. Alors ubwo mukanya nibwo bahise baba remplacer ntuza General Laura bamusimbuza General Obedi Rwibasira, na ntuza nani bamusimbuza na Mutebutsi, nani bamusimbuza we na Nsimba. Ubwo umwe ajya kuba Igoma, undi Bukavu, undi Bandundu. Alors aho niho General Laura yahise adesida noneho kuva Igoma n'abasirikari bake yizamukira mu misozi imasisi. Aravuga ati ngewe iby'aba bantu bagiye kurwanira amaposte ntago nye naje kurwanira urugamba kubera poste, naje kurwanira kugira ngo dignité y'abaturage bavuga ururimi rw'ikinyarwanda iboneke n'abanyamulenge. Je ne peux pas, ntago nshobora kabisa. Ubwo rero muri kwezi kwa gatandatu 2004 icyo gihe Mutebutsi niwe waruyoboye hariya,
ubwo baba General Laurent avana n'abasirikari Masisi bakubitiye iry'ishyamba babahingutse Bukavu. Bagezeyo uko Mutebutsi nawe yari yatangiye kuvuga ati kureklama nyine ko ibyo RCD yarwaniye nta na kimwe bageze ahubwo barwaniye amapost, kandi genocide yari yamaze gutangira tena abatutsi bari kwicwa. Ubwo baba bafashe bombi Bukavu. Ibwo haje kuzaho pression ya ntuza ya MONUSCO na communauté internationale, baba bayivuyemo. Ubwo General Laurent ava tena Bukavu n'ingabo ze ahita yizamukira tena mu misozi ya Masisi. Mu kwezi kwa munane kwa 2005 hatangira kubamo muri na babandi bagiye muri FARDC rero batangira kuyaba bakora udukoryo. Ugasanga umwe bamukoreye suspension, undi bamugize barya abasirikari bagatangira bakabafunga babatutsi n'abanyamulenge. Kubwiye ko hari n'ubu ngubu abakiri muri prison kuva 2005 bari ndolo n'ubu bagifungiwemo muri ako kavuyo kabaye kiyo integration, kuko l'integration yabaye juste superficielle, ntabwo yabaye selon l'accord ya cessez-le-feu yabaye yanababwiye ya Lusaka. Kabila yabikoze kuko yaramaze kuneutraliza abapoliticiens, abenshi yamaze no kubaha n'amafaranga ba MLC ba RCD baricecekera. Alors hagombye kuba integration muri DGM, yagombye kuba no muri ANR, yagombye kuba muri DGM baza gushiramo quelques personnes, ariko ANR nta integration nimwe yigeze ibamo. ANR yakomeje kuba ANR ya kera ya FAC igihe Kabila ya Kabila. Nta muntu wa MLC nta muntu wa RCD wigeze winjira muri ANR. Alors urumva ko na FARDC bakoze integration superficielle iri y'abantu gusa batoranije. Abenshi ntabwo biretrubiye bafite akazi, abenshi biretruva batana muri OJ. Ubwo rero General Laurent azamutse mu misozi, abantu babatari ko uyu muntu afite raison. C'est comme ça aba officier bandi bamusanzeyo, nibwo habaye création ya Congrès national pour la défense du peuple. Ubwo rero CNDP imaze kuba créé, localité nyinshi zo muri Rucuro na Masisi zirafashwe, bihereye hari mu Bwiza, Igicanga, kumanuka za Mweso ainsi de suite. Ubwo bigeze muri 2007 hagati, Kinshasa imaze kunanirwa, urugamba rwamaze kuinanira pe, CNDP imaze igeze hari Kimoka, igeze Sake, bas bashira imbunda hasi bavuga ati twemeye imishikirano. Nibwo habaye ikintu bise brassage. Ariko iyi brassage yari irimo politiki ya Kinshasa, irimo imitego inyuma, turaza kuyivugaho. Bakriya ama brigade yabyabere hari Mushaki, ngira ngo n'abantu bahari byo si bya kera, ni 2007 yari abantu bari bahari babyibuka. Brigade ya mbere yabaye créée ni brigade bitaga brigade Alpha. Iyi brigade Alpha yayoborwaga muri yari 10e brigade ya ex-RCD, noneho bafashe bavanga na CNDP yari yobowe n'uwitwa Colonel Musala. Ubwo twahisiwe aza kuba Colonel Wilson Sengiyumva, niwe wari uyoboye iyi brigade ya ntuza ya Alpha. Bari badeployinze kugera hariya za ntuza za Rushebere umanuka ujyepfo, abantu babyibuka. Bakora brigade ya kabiri, iyi ni mixage hagati y'ingabo za leta n'ingabo za CNDP. Iyi ni yari accord ya cessez-le-feu, avuga ati saba turabyemeye, iyi reclamation zanyu reka tuvanye ingabo. Noneho bakora brigade ya kabiri, niyo yitwaga abibuka brigade Alpha, yari ifite ikibrasare n'akagatambara bambara ku ntuza ku rutugu kari ka orange. Naho aba brigade Bravo bari bafite akaroze. Iyi brigade Bravo niyo yari yobowe na Afande Makenga, yari iri ex-83e brigade. Yara twahisiwe, je pense yari entre yitwaga Nsimba, Colonel Nsimba. We yayoboraga première brigade ya reserve, noneho barazivanga, niyo 83e nibi byabaye brigade Bravo, yari yobowe na Afande Makenga. Dusuhuza
Brigade ya gatatu yari Brigade Charlie, yo bambaraga akantuza ka pasa kabengerana ka jaune. Yari yobowe na ntuza na ni general ariko arafunzwe ari Makala, yitwa Yave Filemon, yari colonel. Yari premier brigade ya reserve ya FAC ya kera. Umuntu wari twayisiwe ni Afande Baudouin. Afande Baudouin we yayoboraga 83e brigade ya ntuza ya CNDP, noneho bayivanga na premier brigade ya reserve ya FAC bikora brigade ya Charlie. Donc Afande Baudouin yari twayisi wa general Yave Filemon bayobora brigade ya Charlie. Brigade ya kane yari brigade bitaga Delta. Iyo yari ifite pasa y'ubururu ifite amakare kare, yari yobowe na ntuza na Colonel Faustin Muhindo, yayoboraga we 83e brigade ya ntuza ya CNDP. Uwari twayisiwe yari Colonel Masudi bin Eli, sinzi nta nubwo mperuka kumwumva niba kibaho, ariko Muhindo warahari yari Kinshasa. Ubwo ni wari baformye brigade ya Delta. Brigade ya gatanu yayitwaga Brigade Echo, ubafite intuza ikiranga ntego cyo ku rutugu ya gisana. Echo yari Black Clair, niyo yari intuza yabo. Wari uyiyoboye ni Colonel Padiri Ubuni General, ni uyoboye region ya 11e region Ababandundu. Icyo gihe yayoboraga 116e brigade yo muri RCD mbere. Ugaza kuba seconde noneho na Colonel Kabundi Innocent, ariko ubu ni general, icyo gihe yari colonel. We yayoboraga 83e brigade ya ex-RCD, bavanga 83e na 116e ya kera bazivanze hamwe, iyi mixage bakora Brigade Echo. Abantu bajya bumva ngo haba ibintu bya mixage ngo ntitubishaka tena, nibi ntabwo ari CNDP yabizanye, ni leta ya Kinshasa yabizanye kubera umuriro wari ubariho, isaki igiye gufatwa na Goma igiye gufatwa. Alors brigade ya nyuma yari Brigade Foxtrot, yari yobowe na Colonel Micho. Ubu ngo barafunzwe ari Makala bitewe azira yuko hari umututsi, nta kindi azira, ari Makala mazemo imyaka ingahe. Iyo Brigade Foxtrot yari ancien 81e brigade yayoborwaga nawe toujours bayivanga na leta iza kuba ngayo amabrigade yakozwe bafata CNDP. Noneho niki cyaje kuba nyuma muri fin ya 2007, uriya ntuza Yave atangira gutega ambushi, kuko ntuza Afande Baudouin wari twayisiwe, atangira kumugira imigambi yo kumwica. Uwari uri titulaire wa Wilson nawe atangira meme chose. Mwiri iryo joro erezima ko Mungu halalake jinsi Waswahili wanasema, mu gitondo niho bari kwica Afande Baudouin, bari kwica na Wilson na Kabundi. Sinzi umuntu wababuriye, nibwo bahise bacaho baragenda baza tena bahurira muri hedikota zabo za kera. Mu gitondo imihanda yose yari yafunzwe. General Yave niro wabonye ordre kwa Kahimbi icyo gihe, atabo ba officier bose babafate baburiza indege babajyana i Kinshasa. Urumva ko yari umutego kugira ngo babiyegereze bakore nabo brassage, nibamara gukora brassage noneho babafate, nibamara kubafata baburiza indege, bari bazi ko ikibazo cy'intambara bagikemuye. Erezima Mungu halalake baba babonye amakuru mu gitiro joro baraye bari gupasua, bose baza guhurira aho Imana yabishatse ko bahurira. Sinzi n'ukuntu bose babimenye rimwe basi. Ubwo plan ya Kabila ibiciye amazi, ibyo kubica biba birarangiye. Nibwo none urugamba rwakomeje, none andi masantre aho kugira ngo Masisi baba bambutse no muri Rucuru birafashwe, za Rumangabo ziba ziraguye. Alors muri 2008 Kabila bavuga ati reka da ibintu birandambiye, nibwo yakreye ikintu bita nani conférence Igoma sur la paix. Bayise conférence sur la paix, la sécurité et le développement dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Iyi conférence yamaze ibyumweru hafi bibiri, yabereye hara kuri Goma.
habayemo invitation. Icyo gihe ntabwo ari CNDP yari hari gusa, ariko kubera hari amagroupe menshi, hari za FRF yari muri Sud Kivu, hari za Yakutumba, groupe bita Zabuloni yitwa Maimai Kirikicho, yitwa Pareko, yitwa Raya Mutomboki, Maimai Nyakiriba, Maimai Kapopo, Maimai Mahoro, Maimai Shikito zabaga cyane muri Sud Kivu. Hariyo bitaga Mudundu 40 na Simba Maimai na Maimai Shabunda n'izindi ni nyinshi zose. J'espère zari cyo gihe zari 44. Icyo gihe muri 2008 hari kiri 44, ariko ubu ngubu Kongo ifite imitwe itwaje intwaro 300, ariko muri 2008 zari 44 gusa. Nuko bose bahurira Igoma, bahuriye Igoma haza même les témoins ya communauté internationale, kuko hari délégation ya ntuza ya hari délégation ya Union Européenne, hari délégation ya Union Africaine, hari délégation ya États-Unis, hari délégation ya Conférence des pays des Grands Lacs, hari abarepresenta abambassadeur bahageze 40 b'ibihugu bikomeye byo kwisi. Alors hari thématique zari zateguwe kugira ngo bazidiscussingeho enye. Iya mbere yari yo kureba ibibazo n'imbogamizi by'amahoro. Iyi thématique ya kabiri yabaye traité muri iyi ntuza conference yari kureba ibibazo n'imbogamizi by'umutekano. Iya gatatu yari kureba ibibazo n'imbogamizi by'iterambere n'ubutabazi bwa muntu, donc les enjeux humanitaires. Alors babirangije hariya kuri ILPG niho byabaye, haba signature yo bita acte d'engagement yasinywe n'abandi ku rwego rwa nuza rwa leta. Ni ministre witwa Denis Kalume, icyo gihe niwe ari ministre wa intérieur, niwe wasinye ku mwanya wa leta. Muri conference na Kabila yarahari ni Colonel Braza Royane witwaga Habi Jiti, icyo gihe ari Nicolas Bizumuremyi, Gistri yari Colonel uzabakiriho, G4 yari Colonel Muhire, G5 yari Colonel Adile Nzabonimana. Aba bose bahamagajwe i Kinshasa baza mu nama muri 2008, babaha ibikoresho, babaha ibishoboka byose. Nibwo bagiye nabwo aller tour bakreya noneho ama unity, nibwo bakreye ntuza unité ya mbere brigade yabo bitaga Mirador. Abantu babaye hari ya Zantoto muri Walikare barabiza amahano Mirador yakoze irazwi. Yari deployinze kuva ahitwa Mashaki kugera ahitwa Mukoberwa. Imirador iri muri unity za FDLR zakoze amahano akomeye cyane mu kariya karere. Imirador yari yobowe na Colonel bitaga Antoine, ariko c'était no de guerre, afite irindi zina rye indi kuko muri aba bamwe hari bamwe baciye mu ngando, ariko c'est normal tugomba kubivuga kuko turi kuvuga ikintu cyagiye umwuka ahantu wagiye uzamuka, ahantu wagiye baziza intambara zagiye zizamuka ziti. Ibaza abantu maze gusinya nabo amasezerano nk'aya ngaya afite amasinyatire 1000 y'ibihugu bitandukanye, ugaca bugeri bwa nyuma ukajya kuorganiza ikintu nk'iki kiri très structuré. Je pense que akarere ntago kari kubyihanganira. Baza kubakrera n'ishuri ubwo rya gisirikari, baba bafite groupement d'école yari yobowe na Colonel Busogo, baba bafite école de sous-officiers yari yobowe na Major Katos, bari bafite ya Insios yari yobowe na Lieutenant Colonel Damasi, hari military school ya irebana n'ibintu by'imbunda yayoborwaga na Colonel Akbar. Bari bafite na reserve brigade ya reserve yayoboraga kuva Gatoyi ukajya Nkingo kugera Hombo, yayoborwaga n'uwitwaga Colonel Kalume André. Alors bari bafite indi brigade ya reserve yo yari turutse ahitwa Busurungi ukagera Imisima, aho hose ni muri Walikare, yayoborwaga na Major Mulongo Fred. Bari bafite batayo bitaga Zodiac, niyo yabaga hari ya Zaziraro, nayo igeze Hombo, niyo ari nka special force yabo yayoborwaga na Colonel Com. Yari ifite batayo eshatu, batayo imwe yabaga Kilambo,
batayo ya kabiri ahitwaga Gashovu, batayo ya gatatu yabaga ahitwa Imihanda, aho toujours ni muri Walikale. Alors bari bafite company zindi ebyiri za special nazo, imwe yabaga ahitwa Mwima, indi yabaga Kashunga, indi yabaga ahitwa Mukohwa. Alors baza gushiraho za ntuza, bari bafite indi division bitaga Marto. Iyi division ya Marto yabaga ahantu hitwa Imatembe, yari yobowe na Colonel Nzeri Omega, ubu ari we General Omega. Uyu ni wari ufite icyo gihe division ya ntuza ya Marto, ari we Wunguka Pacifique. Twahisiwe yari witwaga Kwerere Stani, yari afite G1 witwa Manzi, G2 yitwaga Sindyamahuri, G3 yitwaga Ndizimihigo, G4 yitwaga Shamamba, G5 yitwaga Alliance. Iyi niyo organigramme ya mbere bakoze. Nyuma y'iyi FDD igataha i Burundi, ADF igataha Uganda, Kabila yamaze kubisinya, n'aba bantu bose babatemwe bose bamaze kubisinya. Baza gukora indi ntuza yitaga division bitaga Montana niyo yari yoboye kuva hariya za Nyabyondo ikajya Misau, Mikumbi, Kalonge ukinjira Walikale. Yari yobowe na Colonel Sadiki Subira Majengo. Yari afite Twahisiwe bitaga ntuza Issa Pierre. Urumva iyo acte d'engagement ibaza ukuntu baje kuyivyola. Rero Kinshasa iza kuyivyola iva ikrea division ya gatatu bitaga Someka. Iyi niyo yari muri Rucuru. Urumva ko yari deployinze kuva bari bafite units za Walikale, bafite izi muri Masisi, izo muri Sud Lubero. Hano muri Rucuru yayoborwaga Someka na Lieutenant Colonel Safari Martin. Cyo niwe wayoboraga, niwe uri hari ya Zantuza. Yari Twahisiwe yari Major Ruhinda, cyo yari Major atari yaba Colonel. Iyi niyo yayoboraga nira unit mwumva CRAP, ira y'abantuza y'aba commando babo. Yabaga yari dependaga na ntuza ni division ya Someka, yabaga hara mu Rutare ukazamukana hari ya hara mu Birunga. Alors Someka yari mu Birunga, hara mu Birunga haba witwaga Capitaine Drago, ahitwa Impeti hari witwaga Capitaine Marcel, Imweso, Ipinga na Bushimo hari company yorwa na ntuza na Capitaine Bimas. Naho Ikiwanja hariya Ikiwanja hari Capitaine bitwa Deo Nshimiyimana, niwe wayoboraga hari Ikiwanja. Ipinga na Peti ni Kasopo habaga Colonel Gashirabake Serge, wayoboraga ira ligne ya ntuza ya Peti, afite na Edikotas DS1 DS3 bose igisirikari. Hari batayo ndi yabaga Ikirama ni a quelques kilomètres uvuye Ibambo, ubu ngubu ni M23 hayobora. Ikirama habaga witwaga Capitaine Libenge, ahitwa Rusamambo aho ngaho ni muri Sud Lubero hitwaga Capitaine Marius. Uyu Marius abantu bazi hariya za Ruofu habaye ibikorwa bikomeye cyane, niyo wazaga gutega za ambiscade zikomeye cyane hariya za Mirange wabo wa General Laurent. Uyu Capitaine Marius niwe amaze abantu hariya. Naho ahitwa Iminjenje ni Peti na Mera, aho ngaho ni hagati ya abatahazi iyo uvuye Kalembe ugana Ipinga ugera ahantu ugera Minzenze, wava Minzenze wakwambuka ikiraro cya Ruhuru ukabugeza ahitwa Imera, noneho wazamuka hejuru ahitwa Ibishiki imbere ukugera Ipinga. Aha niho witwa Capitaine Pasteur Mambo, niwe wayoboraga hariya, nawe yahakoze amarorerwa akomeye cyane. Ibi byose sous le financement ya Kinshasa nyuma y'iyi acte d'engagement yari maze kuba signe. Liste ni ndende cyane. Hariho Afande Munyakazi Ezayi ko ari Kinshasa, hari Kabundi Nosa, hari Gahizi, hari Zimurinda, hari Emile, Claude Micho, Justin Bihire na Muhire Mike Juliette. Aba nibo officier bakoze declaration yo kuzana CNDP muri leta. Maze kujyamo ubwo hafungurwa operation special ya mbere yitwa Umoja Wetu.
niyo yabaye hagati y'igihugu cya Congo n'u Rwanda, ariko haza kubamo imbogamizi kuko kubera Kinshasa ariyo yari maze kujenga iyi FDLR mbabwiye, nayo amazina yayo na zira headquarter bari barimo, headquarter nani FDLR leta ikora zi operation na hamwe n'abanyarwanda, ariko bakaya babwira FDLR ahantu bari buce. Niyo mpamvu bagiye barazamuka bagera Rucuro, barazamuka bagira muri Rubero, barazunguruka Masisi, nta ntera hamwe nigeze ziboneka kandi bari hamwe n'ingabo za Congo, alors que briefing yari yatanzwe tayari bose bihishe mu baturage. Basi kome operation zari zigiye gitoya bakirahagaze, kuko cyo kintu abantu bajya bakibaza ngo u Rwanda rwaje kurwanya FDLR, ngo none FDLR iri hehe? Iyo FDLR irahari kuko yaje kuboneka nyuma, Hamuda Cumura yaje kuboneka nyuma, ariko kirage cya 2009 ntabwo yabonetse. Bose bari bihishe ba Pacifique bande bose ari amazina nababwiye, bose bari biyambaye amakoti bibereye mu baturage, haraza Masisi, abandi bari muri Rucuro hirya no hino, kubera leta ya Kinshasa yari maze kubajenga ifite gahunda kugira ngo batere u Rwanda. Alors kugira ngo leta bikavaringe iza gucreya ikintu bise coordination des opérations ya Amani Leo. Tajya yubahiriza amasezerano, ni yihe assurance mufite ibazanye muri yo leta, surtout yo kugira ngo mwiyunge avec AMP. AMP ari Alliance de la Majorité Présidentielle. Aramushubije ngo hari komisiyo ihari, ngo natwe turategereje kuko hari ibibazo bya integration, hari ibibazo byo kugira ngo bemere amagrade y'abasirikari bacu, ngo sont des promesses, ngo nama promesse, ni ibintu bitari byagakozwe. Gafishi niyo wasimbuye Desire Kamanzi ariyo wasinye kuri yo akoro muri le 23 mars 2009, niyo wari umusimbuye nyuma ko we amaze ku icyama gihinduye president mushya. Alors avuga ko bumvikanye ko hagomba kuba processus yo impunzi gutahuka, tripartite yasinywe na modalité pratique, ariko kuva icyo gihe 2010 ngira ngo twigeze tubivuga mbasobanura iby'impunzi kuntu zitatahuse, hana kimwe kigezwe kiba ishyirwa mu bikorwa. Nabari kubivuga comme president, journaliste wafite n'impungenge zikomeye cyane kuko nzi ko iyi leta itajya yubahiriza amasezerano, ni assurance mufite. Aravuga ati no, ni za promesse twicayeho. Ayo ma promesse rero yarabaye 2011, nibwo 2012 aribwo nari ngeze mbabwira kuntu bapanze kugira ngo abaraba officier bose babagirire nabi, Imana irabakiza baragenda. Nibwo bahise bagenda bakreya mu kwezi kwa gatanu rero yo kurevandika izo accords CNDP yasinye na leta, zabazanye muri leta zitigeze zishirwa mu bikorwa nk'ukuntu president wayo abivuze n'ukuntu journaliste abyemeje. Ubwo babakreye M23 ariyo le mouvement du 23 mars. Mouvement du 23 mars bose bamaze kugira, bamwe bajya muri Masisi, abandi muri Rucuro, abandi bahise babageninga byihuse cyane. Nibwo leta yatangiye kubakoraho ibitero kugira ngo iburizemo umugambi wabo wo kureklama. Ibitero biragenda 2012, Rumanga birafashwe, Cyanzu zarafashwe tayari. Ubwo ntuzishaka kubyitambikamo MONUSCO, kuko MONUSCO ntabwo byitambitsemo ubu ngubu, kuko abasirikari nkari ya Rumanga bo bose bari bavuye ruguru za Ntamugenga na za Mugora, bose bagiye bahungira muri base ya MONUSCO, niyo yagiye bahisha. Bamwe ni na MONUSCO yabakuyemo ibazana Igoma igihe Rumanga yari maze gufatwa. Ubwo babarambutse muri Masisi, birafashwe. Basi mu kwa 12 Goma ibirafashwe. Nibwo habaye pression ya communauté internationale, Kabila akina jeze no kuri communauté internationale, bahereza ordre M23 ngo nisubira inyuma. Nimara gusubira inyuma noneho izo accord barayishira mu bikorwa. Habaye amanama menshi, inama imwe yabereye Addis Abeba, hari inama yabereye i Nairobi, hari ya kabiri yabereye i Bujumbura. Izo zose Kinshasa ikagenda ati oui ça va, on accepte, non ça va, ibibazo byabo tugiye kubikemura. Bagera Kinshasa bakabishira
ayo ma declaration se bakayishira mu matiroir, ikibazo kigakomeza kuba cyakindi, gutotezwa komeza kwa kundi, ibibazo bya FDLR birakomera birazamuka. Nibwo atake zabaye nono zikomeye cyane, situ muri muhanda hari irwindi hagati ya Mabenga na Ntuza na Kanyabayonga. Niho harira uriya mudamu M23 irutse gufata yitwa Chantal, niho ategaga ambush hariya zikarishe cyane, bahita muri Busendo. Umuntu wese yarahageraga agasenga au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ngo adahura na Chantal, kandi bose icyo gihe bari hamwe, bari en contact na gouvernement, yaba muri Sud Kivu, interamwe za Sud Kivu, yaba za Nord Kivu ko nababwiye dikota zabo ko zari zimeze zose, tous ils étaient en contact avec Kinshasa, ibahereza intwaro kugira ngo bakomeze bateze umutekano muke mwakariya karere. Entre temps M23 nayo igahangana na leta, igahangana n'intera hamwe, none ubisigaye yarahanganye n'ibindi yo turaza kubigeraho. Urumva iyo cycle infernale leta yagiye ikomeza ikuza muri uru rugendo turi kuvuga uyu munsi imyaka 15 irangiye rw'iyi accord. Alors ikindi cya gatatu ari bumvikanye ko agombye gusinya kulibera intuzi aba prisonnier. Ndakubwira ko kugeza ubu ngubu hari abantu bafunzwe depuis 2007, leta yafunze n'ubu bakiri makala, abandi babaye abasazi, abandi baracanganyikiwe kuko barabakera bose barabazamuye bajyana Equateur, barahanitwa Angenga. Personnellement hari bamwe mperutse kuvugana nabo, uvuganye nabo biteye agahinda kugeza n'ubu. Malgré ibi byose byabaye, malgré izi intégration zabaye iki, hari abantu bagifunzwe bazira ko babaye muri CNDP, bari muri prison Angenga, bari muri prison ya Kasapi Lubumbashi, bari muri Ndolo, abandi bafungiwe muri prison ya Karejafu Imatadi, abandi bafungiwe Bandundu jusqu'à ce jour kuva 2007. Donc yatanze passeport ariko ntiyashiramo visa, none arimo ati mugende ntacyo bari bubatware. Wagera ko mupaka immigration igomba kugufunga kuko ari infiltré, niyo mutego bashizeho, ibintu byigeze biba. Hagombye kuba cyo bita mise en place un mécanisme national de réconciliation. Iyi mise en place ya mécanisme de réconciliation ni nama nimwe yigeze iba ishiraho iyi mécanisme yo kugira ngo habe réconciliation, abaturage babunge ibibazo byari bihari bya identitaire bikemuke. Non, haba muri accord harimo cyo gucreya création ya police de proximité. Iyi police de proximité ntabwo yigeze iba, ahubwo n'abapolisi bose bavuye muri CNDP icyo gihe, ngira ngo yaba ari nk'aba officier babiri nangwa batatu babonye reconnaissance, ariko abapolisi bose bamwe ni bamwe baherutse gufungwa bafungirwe mu Masisi ngo babaga muri Ibisunzu ainsi de suite. Abo nabo kuva 2009 abapolisi batigeze baba reconi, batigeze babona matricule, batigeze bagira intégration, alors que c'était prévu muri accord ko hagombye kuba création d'une police de proximité. Muri accord harimo iyo bita création ya ntuza ya élection de Nord Kivu Sud Kivu comme zone sinistrée. Ngo iriya zone ya province ya Nord Kivu kubera ari province zimaze imisi mu ntambara, CNDP sous le leadership ya Laurent Nkunda bari basabye ko ari ama province aba province sinistre, ngo abaturage baborohereze ku misoro, ibintu by'imisoro base nkaho babigabanije kugira ngo barebe ukuntu bacuruza bongere bireconstitue baba abantu. Yari igitekerezo cyiza cy'abaturage bose bari bakunze, ahubwo kugira ngo leta ibikore ibazanira amategeko tenasumbyeho yo kubananiza, ku buryo hari ibintu biba taxe doublement à l'est bitaba taxe à l'ouest, nk'ibintu bya carburant. Buriya carburant ntiwareba ukuntu iba taxe à l'est alors que à l'ouest hari amataxe namwe atabaho. Kandi yuzi ko carburant yahenze, buriya ngo transport irahenda, ngo ikintu cyose kirahenda cyaguzwe kuko umuntu ntabwo yakwishyura transport ya $100, ikintu yakiguze $20 ngo aza kigurishe $10. Donc babafate kuri carburant n'ibindi bintu biva hanze, este barayisir taxa, ouest yo bayigabanyiriza imisoro. Hari imisoro yishyurwa Goma ni Bukavu na Kisangani na Ituri, itaba Bandundu, itaba Bakongo, itaba muri Equateur. Urumva ko Kinshasa hari ukuntu iginyonga est ikumva ko c'est à l'étranger
nta lien cordon ombilical iba entre barabayobozi bo muri west na est. Ikintu cyose bakoze nibi by'amabombardement bari gukora, hari ofisi mwe ngo wavuze ejo bundi ngo yo nyoso bokuta kuna bo bomakaka po bagonyoso bazaba Rwanda ngo uwo muri busangiye yose ngo iwe kompora yose iri bufate rimufate ngo tuzi ko n'abaturage bose bari ngo ari abanyarwanda. Donc nta kintu na kimwe leta ya Kinshasa igeze ikora kugira ngo ifacilite vraiment iyakoro yari yakoro nziza. Nigeze mbivuga ubushize, General Laurent Munga Mubariki sana yarafite vision ikomeye cyane mwakara karere kugira ngo bakure mu buzahare barimo, ariko leta ya Kinshasa ntabwo yigeze igirana n'umunsi numwe igitekerezo kugira ngo iyakompanye ibitekerezo abaturage bagubwe neza. Alors amnesty ntibaye, liberation y'aba prisonniers ntibaye, ainsi de suite nta kibaye. Hanyuma ati mujye muri leta, kandi leta naberetse ko bigeze bayijyamo igihe cya Rama Brigade nababwiye, igihe cyantuza cya mixage, ibyo babakoreye murabizi. Bayigiyemo 2009 mazi ngo ibintu bigiye kuba neza, bajya no muri majorité présidentielle. Ubu SNDP ni parti politique ya majorité présidentielle n'ubu ngubu, ariko ninde mu député wigeze yamamaza muri ntuza. D'ailleurs bakoze même na alliance na ISTP, parti ya ntuza ya Serufuri mu matora ya 2011, ariko nta mu député numwe wiyamamaje muri konti ya SNDP wigeze n'uwabavuyemo nawe ni gymnastique zakozwe kugira ngo abone umwanya muri Sena ainsi de suite. Donc urumva ko hari n'abayobozi babaye nommé, hari umwe wabaye nommé comme administrateur, je pense ça doit être Papa Nzabirinda quelque chose comme ça, yabaye nommé comme administrateur. Bandundu bamwanze atari yanagerayo, baravuga Rwanda wanati awate. Hari undi wabaye nommé muri DGM, si c'est Kabori ou quelque chose comme ça, yamaze amezi 3 bahita bamuvudukaho. Uwa gatatu wabonye nomination ni Rucogoza, wabaye nommé comme ministre provincial ya justice. Kuko icyo bintu bajya babivuga ngo abantu babonye imyanya, iyo myanya ntayo, ni imyanya 3 gusa yabaye sinye. Uwo wa administrateur Bandundu birukanye, wagiye muri DGM na ntuza na Rucogoza wabaye ministre provincial wa justice, ariko nawe nta butegetsi yari afite parce que ministre provincial wa justice ni poste iri honorifique, nta decision, nta muntu wagombye kuba yafatwa muri prison ngo afunzwe kuba ari umututsi ngo agire imbaraga zo kuza kumukuzamo. Procureur ahari nanda hari, donc niyo myanya 3 gusa yatanzwe. Urumva niyo mu gisirikari umvise ko president wenyine yavuze ko amagrade ntago yabaye reconi, nama promesse bakihari, n'imyanya yose abayihawe nta numwe wabonye umwanya ufatika ufite ijambo. Alors ikindi yakoro yarivuze navuze bya Nord Kivu, réforme ya service de sécurité. Réforme nimwe nta réforme nimwe yigeze ikora. Byari byo kwa ngo abasaza babara ba ex-phase bose bari mwakira gisirikare babajyane muri retraite, habe engagement nshya, bakore biometri insha, bakontrola abasirikare kira gisirikare gifite. Leta irabyanga kuko twigeze tubivugaho, irami bare batanga ko bafite abasirikare 180 niyo kubeshya. Bashobora kuba bafite nk'ibihumbi 20 na ibihumbi yose 160 na amafaranga agabanywa 50% présidence de la République, 50% indi sigaye bakagira 100%, bagafatamo 45% état major général, 25% muzika yitwara ministère ya défense, utundi dusigaye tukagabanywa mu ma region militaire, ari byo mwumva bita ngo ni za opération retour. Amafaranga n'ubu ngubu na Afande Makenga depuis 2012 amafaranga ye aracyaboneka aca kuri banki, ariko yose araribwa. Nibwo bwoba bajya bagira bakavuga ati aba bantu ba SNDP na M23 nibagaruka mu gisirikari, kuko muri reconnaissance yabo bagomba kubahereza umushahara wabo kuva 2011. Ibaze rero niba Afande Makenga yari afite nibura nk'amadolari 1000 y'umushahara komeye, poste yari afite ari hejuru, uyi multiplier iyi myaka yose 15. Alors nibwo rero ministère ya défense ivuga ati non, sont des Rwandais, pas d'intégration, sont des terroristes. Nibira nubwo bafite bukomeye cyane bati aba bantu tubagarura tuzaba hari amafaranga yabo tuzabishura, andero yo kubishura ibintu twabakoreye. Est-ce que réellement tuzashobora kubana nabo, yo convivialité zaba ko
twabakoreye ibikorwa by'ibyoza rubozo. Icya gatatu bagatinya bati bari abantu so de gens juste nibaza eske tuzakomeza gushobora kwiba koko nk'ukuntu twari dusanzwe twiba. Bakabati no reka tubakubiteho etiketi y'abateroriste, amahanga dufashe baba sanctionné be kuza pas d'intégration, pas question de Rwandais dans notre armée. De Rwandais ibaza abantu bayoboye kuva muri AFDL ukuntu nabisobanuye, babavanga amabrigade. Icyo gihe bavanga amabrigade, bavanga brigade bavuga ngo Bodwe ni Rwandais nangwa Kabundi ni Rwandais, ainsi de suite. Voilà, urumva ni za motif kuko batinya kwakira ziriya ngabo. Natwe ubushize twavuze ko twabonye n'amatelefone y'abasirikari b'Abasud Kivu n'abayobozi bavuga ati kuva aho Afande Makenga yagendeye muri ya zone yabo ati hari amafaranga badaheruka kubona kandi asohoka ariko yose araribwa na administration ngubu ihari. Bagatinya bakavuga ati aba bantu nitubaintegra toko yiba lisusuti mbongo kaka yose ubana okende na normal, donc ça sera très dangereux. Ngiki kibazo kiyari. Donc yakor ukuntu yabaye navuga ko kursa 10 gusa nicyo kintu cyakozwe. Donc kira cyo kurekonesa CNDP comme parti politique, iriya amnistie yabaye signé ariko ntibayihereza soubassement ya notification ku rwego rwa gisirikare. Nabara abantu batatu babaye nommé avec quelques officiers aussi babonye za poste ariko nabo nyuma yaho bose bazibakura. Ngiki kintu cyakozwe muri yakor. Ibindi byose biriliye na les causes profondes y'iyi conflit, notamment ibyo gucura impunzi. Ubunze ko abivuze ngo on est en train de travailler, hari intuza mise en œuvre yabaye signé ariko ntabwo igeze ishyirwa mu bikorwa. Yaba ari impunzi ziri Burundi, yaba ari impunzi ziri Uganda, yaba ziri mu Rwanda. Kandi iyo niyo parmi les causes za mbere yaba CNDP yarwaniye, yaba M23 ya mbere ni y'ubungubu. Ça c'est le 1. Icya kabiri ikibazo cy'intera hamwe naberetse ko ubaze neza urasanga hari accords zisaga 12 leta yasinye. Nubu maze kubona kopi nejo bemeye ko ngo bagiye kuzifata. Iki kintu urumva ko Tshisekedi yemeye azagishobora. Urumva none amatakira ngo yi ubu FDLR bamaze kuzishira muri leta, ubu n'abasirikari bavanze. Urumva bamaze kubona none ibikoresho biruta nibyo Kabila yabahaye. Iki kintu umva kucyemera c'est du blabla. Ni kintu kigoye kugikora iyi saha. Nihe mécanisme nihe reka tuyirindire ariko n'eta pas prophète de malheur. Urumva ni bya bindi bazagenda bazunguruka inyuma ngo kugira ngo iyi crise ikomeze, kuko wajya avuga ati nubwo este yagenda ati nye mfite Katanga, mfite Kolwezi, mfite amabuye y'agaciro za cobalt ko daere kuna naza kuna inoko mokote. Pour lui abantu bayituri bapfa, abantu bano Kivu bapfa, abanyamurenge bapfa, Tshisekedi il s'en fout kuko ngo ntacyo ngo ateganyije no kubona muri Est sauf mine ya Rubaya, iyo niyo akeneye gusa, ariko ibindi by'imibereho y'abaturage il s'en fout. Alors ubwo M23 bamaze kuyikura muri Goma igiye, ntabwo bayikuyemo bayirashe, ni pression yahabaye ya communauté internationale kuko Kabila yari yemeye ko agiye kushyira mu bikorwa iri accord. Basubira mu birindiro byabo, bamaze kugera mu birindiro byabo bashaka kujya kubatera, baririnda. Bamaze nyuma yaho bajya babesha ngo brigade d'intervention ngo yaraje barasa. Niyo nabajije umuntu ko iyo brigade niyo yagarutse. Ura general uhari ubungubu wa Sud Afrique niwe wari uyoboye FIB. Shiko niwe twavuga ko yasimbuye Mamato. None Shiko yaciyeho, namaze kubona ngo bamutaye no muri yombo yari muri selile ya Guantanamo hari ya muri Demia. N'abasirikare bakora izo ngabo kandi ubungubu niho FARDC ifite n'ibikoresho bikomeye cyane biruta n'ibyo yari ifite muri 2013. N'ibikoresho aba Sud Afrique bazanye n'abatanzania emwe birakomeye cyane. None iyo M23 batsinze ngo barashe bayirasiye he? Urugamba rwabereye ko twese twari hani Goma. Urwo rugamba rwabereye he? Ha rugamba rwahabaye ni M23 yiretiye muri Goma isura mu birindiro byabo muri cadre yo kubaha le père de la sous-région, notamment u Rwanda, Uganda n'ibindi bihugu nka Amerika. Bavuze ati reka intambara tuyireke badufashe kugira ngo ikibazo gikemuke ku mahoro.
ils se sont retirés bamwe bajya mu Rwanda abandi bajya Uganda. Ubwo rero bamaze kugera Uganda, abagiye Uganda babashize muri centre yitwa Bihanga, abagiye mu Rwanda bajyanye hafi y'umupaka w'ikindi gihugu, uko ntago bagombye bo kubashyira ku mupaka hafi ukuntu byagenze Zaire bikora n'u Rwanda. Nta n'umwe wari ufite intwaro, bubahirije amategeko mpuzamahanga y'impunzi zinjiye ku gihugu bafite intwaro. Ikintu gitangaje abantu benshi batajya bibaza, igihe leta ivuga ngo yarabanesheje, ariko 2013 Kinshasa yagiye i Kampala isaba ko bagirana ibiganiro. Ibiganiro byarabaye, harasa ko batwaye aba FDLR, nyuma yaho Kahimba barapfuye, ibya processus ariko irakomeza. Habaye inama nyinshi hagati ya leta y'u Rwanda na Kinshasa kugira ngo ikibazo cya M23 kibone igisubizo. En tout cas, l'espoir était là, kuko yari nibwo bayimvise delegation ya M23 yari Kinshasa, bari kuganira ibintu bimeze neza, bamaze kumvikana ni Kigali, hari na za opération conjointe zabaye. Vraiment il y avait l'espoir ya paix yo kugaruka. Hari zimwe zabereye haraza Birambizo, zindi za Kahunga, izindi zabereye hariya muri Binza, et c'était très bien. Mais mu gitondo twagiye kumva twese ku maradiyo ngo delegation ya Kinshasa bari bagiye kuyicaciyeho, mu kanya indege ziba ziramanutse zijya kurasa Fande Makenga aho yari ibereye arindiye mise en application yiriya accord yabaye signé i Nairobi hagati ya M23 na NATO. Nuko intambara yahise itangira. Tugiye kumva twumva ngo Bunagana tombe, Cyanzu tombe, Papapa, Rumangabo tombe, Rucuru, Teteta. Reka da hagomba kuba amasezerano, reka EAC ibyo byo ni byejo, buri muntu wese arabizi, simbisubiramo. EAC iraza ihagara hagati kugira ngo ifashe bihugu. M23 itanga n'ubutaka yamaze gufata isubira inyuma kugira ngo irebe ko ibiganiro byagomba kubaho, ariko Kinshasa ikomeza kwicara, sinzi ukuntu bavuga mu Kinyarwanda ngo yanga kuva kwizima. Yes, yanga kuva kwizima, kugeza aho de generation zibaye bajya mu nama zaberi Bujumbura. Mwese murabizi Kinshasa yagera Kinshasa igahakana ati ibyo basinye Bujumbura ntabwo ibizi, bajya Rwanda atirekada. Niho baje gushiraho mechanisme ebyiri, mechanisme ya ntuza ya processus ya Nairobi na feuille de route Rwanda. Mechanisme ya Nairobi akazi yari ishinzwe ko kugira ngo ama groupe armé yose loko abye ace muri DDR, les groupes armés étrangers zose zibe neutralisé, zakwimbunda no kuzicyura, notamment iz'abarundi, iz'abagande n'iz'abanyarwanda. Iz'abanyarwanda nta nubwo ari FDLR burye hari gusa, hari imitwe itanu, ariko hari groupe zisaga 5 kandi zitandukanye zikora ukubiri, ariko ubu zose zagiye muri leta, zifite na ideologie zitandukanye ziri hari izo bita za CNRD, hari za Rudurunana, ainsi de suite. Iyo hari topic y'umunsi tuzabivugaho muri topic itaha, n'abayobozi babo n'ukuntu ziri organize. Abantu bahakana ngo nta FDLR bahariya, ministre ugasanga arahanga yarabivuze, kandi bahari na organigramme ihari, bafite n'imishahara bahembwa na leta ya Kinshasa. Baraba officier bose babo bakomeye barahere, et les plus faibles dans les zones occupées par les M23. Iyi niki n'abashakashatsi ba independent baherutse gukora iyi enquête, berekana ko aho M23 nta kidnapping kibamo, nta ntera hamwe zikitwara imyaka y'abantu, niveau yo y'abantu ahantu bashobora kurara bakinguye bugacya nta muntu wibwe, ni muri eneo M23. Donc abantu baba specialiste mu bintu bya terrorisme. Ari kwigoma buri joro ryose, ni raporo ndayifite, wenda ministre je vais vous partager ça butaha. Barasoma aho byanditse ngo selon le BCNDH ni umuryango mpuzamahanga ushinzwe ibintu by'agateka ka muntu, bavuga ko un grand nombre d'attentes aux droits de l'homme est attribué au groupe armé Nyatura, ADF, FDLR dans le Nord Kivu et Codeco en Ituri. Ngo umubare munini cyane wo guhonya agateka ka muntu
ngo uri bawushize kuri Nyatura, ingabo za ADF, aba FDLR muri Nord Kivu na Codeco muri Ituri. Phrase ya kabiri ngo les agents de l'État, les forces armées de la RDC, la police et l'Agence nationale de renseignement sont responsables de 39% des violations documentées. Ingabo za Congo, ipolisi y'igihugu na Agence nationale de renseignement iriya urwego rw'ubutasi ku rwego rw'igihugu, ubuyobozi b'inyangamugayo batazemera biriya bintu by'ama operation retour. Tutimagina Fande Makenga umuhaye amafaranga yabaguhahira abasirikare 2020 akavuga atazahahisha 1000, noneho 1019 ngo akuremo 3 hanyuma 16 abisubiza Kinshasa. Je ne vois pas Fande Makenga faire ça. Nangwa Fande Bodwe. Ibyo nibyo babangira. Iyo ni point ya mbere. Point ya kabiri nuko bazi ko nta yindi groupe bashobora kuzakomeza babesha ngo bahangana nayo, kuko mu contrat de défense kira gihugu nimwibona amafaranga barabayobozi meme president de la République. Kubuzira drone baravuga ati bayiguze ngo miliyoni 35. Genda urebe kuri internet CH4 na amafaranga makigura, kandi baguze nibiwani nta nubwo ari ama original. Ariko bakagenda bakavuga ati baguze miliyoni 35 bagakuba ngo ni drone 10, ubwo urumva ni miliyari zingahe. C'est beaucoup d'argent. Sinumva ko rero M23 yabikenete na gukora aventure yo gukora nabetse kwa Fande Makenga ariwe wari commandant brigade ya mbere ya mixage. Ibyo yabonyeyo arabizi, ibyo yaboneye intuza arabizi, ukuntu yakize Kahimbi ibukavu nabibabwiye, ukuntu abasirikari bose bagiye muri leta ibyo babakoreye, n'abari y'ubungubu bose bari dispo. Nta numwe ufite akazi gafatika, muziko bari muri politique ya derwandarisation yahawe finance mikomeye cyane na ministeri ya finance ya Nicolas Kazadi. Sinze ubwo niba azabonerwa n'ibihano bikomeye cyane, kuko ubu niwe mwicanye numero 1. Iyi agenda ya ntuze ya ntuze yo kubiba nani ya genocide, ingenga bitekerezo ya genocide ikorwa na Bayezere Ntambwe, kira gikundi cy'abazakari bababaswe, bikundi bya ba Noel cyane mwese murazi babitakwira ba Muindo Nzangi, barabose ils sont financés. Société civile, mouvement sociaux, abantu bareba ama groupe yabaye finance na leta ya Kinshasa ya Tshisekedi kugira ngo abibe inzangano, umwuka wo kuzana intuza amacakubiri n'ingenga bitekerezo.